اگریچ، نوشتہ کار نذیر ناصر. سائمہ ہمیں نیاما منی بازی در ملکی جنکانی گوما کلمی دوستی استد بلے داؤ جنک کے زد جواب دیگ وتی بابتا ار ساحت معلوم کنگ یک کشمیری جنکیت کے لندنہ جہمن اندت کے نام شائن بی بیت وہ دمی پاکستانہ ملتانہ نندوکت وہ نام پروین مرزاحت. پروین مرزا منا ہر کاغذ تہا دعوت داتک کے ملتانہ بیا مائی ریجمنٹ ایکسرسائز شتگت وہ واتریا مارا 10 روچے چھٹی رستگت. دومی روچا منی پاسپورٹ ویزا بوتو ہما شپا تائی ہیئر ویزا کراچی شتو. بابو منی کسانی سنگتت حمودا وتی براتے لوگا ملیرا گلشن قادریہ نشتگتا وہ بابو جامع کالج ملیرا وانگاہت. دمی روچا ماوتی عیدگا سنگت سعید صدف ناگمان اللوک اللہ بخش ناکو اسائے چارگا شتیں کہ سیویا گنج ہاسٹل آئیتا اردو کالجہ وانگایتا. اودا منی کسانیہ دگا سنگتی غلام قادر ماتور ہوں آئی اسکولیا وانگاہت. نشانی گندگا پد مائی ہمرائی گیشتر سعید صدف و غلام قادر ماتورا کت. پی آئی اے چا ملتان ٹکٹ گپت بیگا ہمن بسم اللہ اوٹلا لی مارکیٹ شتوں کہ منی پت وتی علاجہت کگت بلے نیم ساہتا گیش نانشتوں خوش منی اندر انسان پر مردما کہ منی وطیگتا مرتگت. انچو کے ڈنی جاگہی کسی وتی ملکی مردمی چارگا بروت منی روگ ہمیں وڑاہت نے آئیے بیماری جست کت نے کہ ہی پکر کت باری زارے گوں کے نا نیم ساہتا پد اجازت کت و دومی صوبہ ملتانہ چتوں گشنت کے ملتان پاکستان گرم ترین علاقائی بلے منی واسطہ کشمیرت. مند 5 روچا نشتوں من واجہ روچ صاحب دراہگا ندیست موسم انچو وشت کے اروہدہ صبح کا ہورات. ایئرپورٹ اچھا تچکا سند آباد اوٹلا شتو کمرائزو سائمہ مرزائے داتکی نمبر سر فون کت بلے غلطت وہ بھی گیا من بازار شتوں بازیں جا گئی جست کت بلے رسو نشان بابتا سرپدی نیستت. پدما دکان یشتوں کہ ہی دکان نزدیک گورے درستی دکانہ چا مستر و رشترت بچک کی کاؤنٹرہ نشتگت چا ہمائیہ پرست دمانی پد آئیہ گوشت ای دستو نشان ملتان جی پی او ایگیں وہ ای وحدہ ڈاکانہ بندیں. مغربہ پد ہمیں بچک منی ہمراہ بود کے نام سید مظہرت مناوتی لوگا برد مزنی حویلیت مہمان جہاں کے ساتھ 100 مردم نندگے جاگا ہستت لوگانی دیم سرسبز و آبادت حویلیہ اندازہ کے ساتھ 13-14 کوٹی مان بدتگت ملتان سیرے مردماغوں حسابتا مظہر پت وشروحی مردمیت آئیے ہی اشکت کے منچ مسکتا ہت کگوں ملتانہ حولی رندیں او پجاروک نیست ہما دمانا مظہرہ گشتے کہ ای دمانا توہ شوکت بروے ہوٹلا چا شوکت سامانا چست بکنے شوکت دا ہمیں چا روچا ملتانہ نندیت مائے مہمانے ہما دمانا ما چا ہوٹلا وتی سامان آورتن تو منا چو چکیہ وڑا حویلیے تہا مظہر کوٹیا جاگا دیگ بود. دمی روچا منو مظہر پوسٹ آفیس شتیں بازی جستو پرسیا راد یکیا مارا گوشت شما ڈسپیچر گورا بروے ہما شمارا شاریں سوچ دات کند ڈسپیچر 45 سالہ چا بورس لاغریں مردیات کے سارا پوٹے پر نیستت ماں آئیے دراجیں ٹیبلے دیں پدی میں حالییں کرسیانی سرا نشتیں ڈسپیچرہ منا شرری سرا چارت مظہرہ لفافہ سرا نبشتہ کتگیں ڈسو نشان ہائیارہ دات کے پروین مرزا جندہ پا منی واسطہ دیم داتکت لفافہ شرری سرا چارتو گشتی ای عنوان و ہمیں پوسٹ آفیس ہے گیں بھلے ہدا پروین مرزا نامی جنک کارا نیست من گشت کے جنک کے جند کالجہ بی اے وانگائیں پدا آئیہ مارا ہنچو گشتو اجازت داد گوڑا شمع جستو پرسا فائدہ نیست مبتاوتی وحدہ زوال مکنت راہا من سک پریشان بودتو مظہرہ گشت دلا مزن کا تاو گوشے جنک کالجہ بی اے وانگائیں پدا جستے کو جنک کے کاغذ ترہ گونا من گوش درست گون نہا گڈی سے 4 کاغذ گون
او منا جنک کے پوٹوانی یا کلبمی گونے کہ 34 دانک پوٹوان تھی. گوڑا ہچ پریشان مبو بیرے لوگا کاغدو پوٹوان بزور کالجا رویں. منی کسترین برات اظہر بی اے طالبے تئی مردم درکیت. پوٹوانی گندگا پد مظہرہ گوشت کہ ہی گپا من دل جمع کہ جنک ملتانیے او ہمیں کالجا وانگائیں. من گو حیرانیہ جست کت کہ تو چون زانے. اول جنک کے لبیس ملتانے پجارانت و ہی پوٹوے پشتے بلڈنگ کالجے بلڈنگی. منی دل وش بود. ما تچکا کالجا شتیں وہ مظہرہ یک کو دو سنگت پجا ہورت ہمارا کنٹینہ بور تو ہزار لوٹائیں. پوٹوانی گندگا پد ہزارہ گوشت اولی جنک بی اے نا بی ایس سی وانگائیں. وہ دمی عشق کے جنک کے نام پروین مرزا نئے بلکہ سائمہ چودھری ہیں. اور سہمی من دل جمع کہ ہی جنک چوشیں غیر اخلاقی کار نکان بزن وتی نامہ بدل نکان. شما صبر کنت من ہائیا لوٹائینا. اظہر روگا پد من گوشت مظہر بلے من گو جنک کا ہیو کا گپ کا نگلوٹا بلے ہگا قطرائی چیزی بود گوڑا شما سنبھالے. گوشت یار تو پکر مکان. دمانی اپد اظہر گو ہما جنک کا پیدا کت. پوٹوان چا 10 سر زیباتر چمانی ہیو کا ملتان بخاہت. اظہر و جنک تچ کا منی گورا ہت کان وہ اظہر مظہر کے راشد کہ دور کرسی سرا نشتگت. جنک کا اخلاقاً دست گپ تو گوشت جی. من کرسی نیمگا اشارہ کوت وہ نشت. من حیرانی چما گو روک روکا چارگا بود. من آئیے واسطہ اچھے درآمدیاتوں کے گشے منی زندگیا منا پجا نیاریت بلے من ہائیے زانگا حبیت پجا ہرگا تو. جی ترا پمن کارے استے من حیران بود تو منا پجا نیارے من پدا جسکت. جی نا من ترا مرچیا پیسر ندستگ گندگا و ندستگ بلے کاغد ونتگا فوٹو دستگا چھے کاغد فوٹو تو چی ابر کنگائے. من 2 کاغد در کتو داد آیا کاغدو لپاپا پشتو دیم کتن تو گوشت. نئے ہی منی ہیڈ رائٹنگی نئے منی ڈسو نشانو نئے کہ منی نام پروین مرزائیں. من حجبی ششو پنچیا گون دوچارتوں وہ ہیو کا حیرانت نئے کہ شرمندگی آئیے دیما چا ظاہر بوگت نئے کہ چا ہائیے دیما ای پدر بوگا ہت کہ چیزی چیر دیا گے جہدائنت وہ منا سختو رگا ہت. من وتی کٹے ایری البم دستا کو تو آئیے دیما ہیر کو تو گوشت برائے مہربانی چوما گوش ای پوٹو ہم منی نہا آئیے البم پچ کوت حولی پوٹوے گندگا گون منا روک روکا چارگا بود. پدا دلگوشی وتی پوٹوانی چارگا بود تو ہر پوٹوے چارگا پد منا یکرندے حلم چارے تھی. پوٹوانی چارگا پد یکبری پدا گو کاغدانی وانگا دلگوش بود. دویں کاغدانی لفظ وانتن تو گوشتی. من فوٹو انگا وط ندستگا وہ ای کاغدانی وانگا پد ہی زانک بیت کہ تو چا مسکت ہمانا چاہت کے وہ ہی ہم زانک بیت کہ تو ملیٹری سروس کنگائے. بے بخش تئی گما دگا بازی بود تک کہ ہی یک غیر اخلاقی و گری ہوئی حرکت. اشیے منا باز افسوسیں وہ دمی من ہینڈ رائٹنگا پجا ہارگاؤں. من ایشانی بابتا اظہرہ کنفرم کنا وہ فی الحال منا اجازت بدے کہ منی کلاس بوگی. من حلبم وتی نیمگا جبیت گشتی منی پوٹوان واپس بکن. من گشت تو منا پجا نیارے ای پوٹو پروین مرزائے گانت ای پوٹو منا پجا کارا آئیا منا اجازت کو تو چو کبگا لوڈان بود تو شد. راہا من سرجمیا وتیو جنک کے گپوتران مظہرہ گوشتا ہو مظہرہ گوشت اگا ہیڈ رائٹنگا پجا کاری کوڑا نام اچیا نگپ. من گوشت یک کو 2 روچے تہا گو اظہرہ کلوہو حال کند. پدا مظہرہ چی معلوم بود کہ ہمیں جنک آئیے کستریں گوہار ہمائے ہم سبق کے. بیگہا منو مظہر محمد بن قاسم کلات چارگا شتیں. محمد بن قاسم کلات ہمچو برزت 2 ہمچو دراجت کلات ہما پیشی دروشماہت بلے چاروں کے بازت جنین و مردینی بنا نشتگو سامان سودائی آتا ہو بازا پچ کو تگت اوٹل ہم استت
کلات پشتا کرکٹ گراؤنڈت مادہ دیرہ حمودہ سائل کت و پدا مزن بازارہ شتیں مغربانی وحدہ چونائیا پرنوری شہرانی مچے گیش بیت بلے ہی بازار گوشے وشرنگیانی بہشتیات دا دیرہ متارو تاب کتو پدا علامہ اقبال پارک سبز و آبادت گیشتر مردم وتی زال و چکانگو ترگائے تا ما سرجم پارک گردیا دا دیرہ تر تو مظہر جست کت کہ تو وتی وانک پرچہ مکمل نہ کتک گشتی نزانا بلے میٹرک کا پد دل گشے چا کتاب و کاپیاں پرشت پدا پتا گشتگت کے مزنی دکانی ایو کا گومنا سنبالگ نبیت دگرانی سرا منا باور نبیت پمش کا مظہر بلی دکانا سنبالیت منا پتے گپ دوست بود دمی چشن لائکیوں جوانے اگلا مندی نہ ہوں کہ ڈاکٹر یا دگا مزنے کار یا سربوتینو مانا گا بوانتی ہم دوازدیا گیش نوان تکت ما گپ گپات کے بنچے سرا نشتے مردمانی روا کم بوانات و مظہرہ گوشت کہ لوگا رویں ورگ وحدیں میں انتظارہ کنا شام منو مظہر و ہزہرو ہاہانی کماشا یکجا کو تو پتا گوشت مظہر باندہ باغے سرا چکری بجن کہ سیٹ مولا یار رسائی کہت آئیے سیٹ را کم بدیت ذرے باپتا گپی مجن گوں کہ ذرے دات گا منی حیال و ہمیشہ شوکتا بزرگ وتی لختی سنگت امراکن و باندہ پکنک پارٹی ورنہانی بکن دمی صبح ما بازارہ شتے ہو مظہرہ وتی چیزی سنگت حال دات مادہ بیگائے 5 بجا موج و مستی کت ایشانی باغ انچو مزنت کہ منی جندہ سرجمیہ گولت نکت اردے ما ہم بتا او ارہم بے بر چو دمی برے ہم با گیشتے رتا من ہمی چو ہم بوارت کہ رندہ ہم برزائتا او من وتی جاگہا شانگیتو ما وشی روچی گوازین موسم سک وشد مظہرہ سیٹرہ کم لوڈ کنائیں من مظہر جست کت کہ کساس چونت مردم ہی باغا کارا بیت گوشتی 34 مردم کارا ہو انگا گو پتا گلک کنا کہ کاردار کم پنچا پد کے لوگا ہت کے ما درست جاندو پندتے دمانیا پد ہزہر منی گورا ہت کو منا لفافائی داتی کہ سائمیا گو ہماہا گون کو تگت من کاغا دوانت نبشتہت کہ من باندہ اسورے وحدہ جیلے کاؤنٹر دیما تی ودارا کنا منا گون ترہ باز گپست و ترہ مزنے حالی ہوں دیے گی بلے منی پوٹوانی حیالا بیدار ہو گونتا بیارش گو بیال مبو باندہ حسورا جیلے کاؤنٹر دیما مظہر حت من کاغت دات وانتے گشتے اولی دیدار مبارک بات آہم جیلا ملتان زیبائی باب زانک بیت ہا بیگا ہا ما ہچ دیما تارو تابا نشتے و شاما راند ہر یک کی وتی نپادانی باہوٹ بود صبح 10 بجا منو مظہر تیارتیں من کاغد و البم گریب کیسا کتاں و دیم پا جیلا یہ پروگرام مظہرے گت کہ بیگہ پیسر من سرجمین جیلا پیش داریت مظہرہ یکداری پیسہ داتا مزنی تیلی پول اپ کورن زور تو ما یکدار سوار بود تو مظہرہ گشت تاو کہ بیگہ آئیے ودارا آ کاؤنٹر دیما کنے آتای ودارا بیت اول ہمیں ظاہر بکان کہ تو اولی رندہ ہت کگے بلے پدا تائی چم آ پیر مردہ کپاں آ بزند رچ کے ساہگا نشتگ آ بادام و کشمش بہا کنت تو بی حیالی ہمائی گورا روے ہودہ سے تیلی مزن درمیانی و کسانے ہیرا تو درمیانی تیلی بزرگ کے 25 کلداری قیمتی دیگا سامان ہا زوریت یا نزوریت بلے طرح ہا پلم زورگی پدا شرری سرا آئیے ہر قدم نوٹ بکن پدا بیچار ہی سہتا منو تو اسپیتی یکداریا سوارے اگا اسپیتی زور بزن گون تو دوستیا دل مانگیں سہریں یکدار مہرے پجاریں سبز یک یادگاریں روچی علامتیں بلے سبز بستار چا اسپیتی بستارا برستر زانگ بیت بزن آترا دوبار گندگ لوٹیت و ہائیے دلا تو جاگا کت کنے شنزی رنگ عزت بخشگے علامتیں بزن شرمندگیانی حلاس کنک داں کہ تو چرائیہ دل رنج مبے دگا گپے ملتانہ جنکانی وتی لہتے پجارا اگا ہائیہ برکا سراہیں دیمی بلی توری ظاہر بھی
تو ہمیں بزاں کہ بس یک مہمانی اجازت کنگا ہت کر اگاں پینٹ شرٹ بھی بزاں گوں تو دوستیا دل مانگیں اگاں پنجابی کرتا پاجامہ گوات بزاں ہی آئیے زندگی وشتریں روچیں اگاں گاگرا چولی بوت بزاں تئی بوت نکاں ہودا بچار ہا دارا گندے جیلے نیاما مکے ہی یک بزرگی نشانی ہے اگاں بیتر کو توارا ہمیں دارے گردیا برابر 5 چکرے جات تو بزاں کہ آئیے دل دروازہ تئی واسطہ پچیں مظہر گپ یک یک کا من وتی دماغ کمپیوٹر قبول کوتا بلے یک جستیا وتی سر چیس کوت مظہر اما درمیان تیلیے بابتا تو باز گپ نجات آپانی ہم ہاؤ درمیانی تیلیے زورگا ہا زانت کہ تو عقل مندی ہے لالچی و کنجوس کو فضول کرچے نئے بادام عقل علامت و کشمش چو جنک کا نازر کی علامت زانک بھی آپ پمش کا لازمیں کہ شما جیلے آپا 10 جنے وہ ہمراہیا ورگ ورے اگر شما دوئینا یکیا چوکوت گوڑا ترہ حیال دارگی کہ دست شودگیاں پدا مادہ دیرہ دگا بون گپانی بابتا گپ کو تو یک بجا لوگا ہت کے اسورے بانگا گھنٹائی پیسر ما دکانا شتیں وہ ہودا مظہرہ منا ٹیکسی سر جیلا دیم داد مظہرہ منا اسپیتی جوڑیے کاٹن داد کہ مرچی پاکستانی گوت گورا کن روگا پیسر یک کسانی ٹوالے داتی کہ بیگے تہا بندت گوشتی جیلے درہگے ساتا اشیا بوجھ او جنکا بدے بلی وتی دستو دیما صاحب کا یہ گلاب پلانی تہا مینک بودتگ ٹیکسیا من پارکنگا ہیر کوت او من زر داتا او بریف کیس زور تو دیم پا کاؤنٹر شتوں ہا کاؤنٹر دیما اشتا تگت بلے ہنانے گومنا نہت گوشے دگا یکیا ودارا ہت من کی نزدیک کا سر بوتوں بچکندے لونٹانی سارے ہت کو گوشتے من ترا پجہ نیا اور پاکستانی گو ترا جلوا دا ما یکی دمیے دست گپتا کاؤنٹرا کم میں ہما دیں ہما پیر مرد نزدیک کا شتیں پیر مرد آواز برزت کشمش بادام من درمیانی تیلیے زورت قیمت جس کو تو زرداتا من کے دیم گو ہمایا کوت ہمیں سہتا چارے نیمگا اللہ اکبر بود اسورے بانگت ما کاؤنٹر کرا شتیں ہو آیا ٹکٹ زورت کہ ٹکٹ نمبر 9 من شریع سرا حیال کو دا ہائیا آزمانی رنگے پنجابی کرتا پاجامہ گوراہت مدی پچتا چلومبے گوشاہت سیائیں چشمک کے مداں گو اڑیں تگت او برزے سینڈلے پاداہت بلے پا پیش دارگا زورے سنگارے نکو تگت پاجامہ سخت تنکت آیا مزنے پلاسٹک تیلیے دستاہت کہ چیزیں مانت ما 9 نمبر یکدار گورا شتیں یکدار سبز رنگے گت دلاگشت کرتا پاجامہ وشتر روچے علامتیں او سبز یکدار یادگار روچے ما دوئینا دار وتی دستا کوتاں او دیم پا دیما نشتیں یکدار سرا پس آہے واسطہ گودے جتگت ای سہتا آیا وتی گوشان گردنا مفرلے وڑا پتا تگت یکدار روگانت شوکت من ہا کاغدانی واسطہ شرمندہ ہوں منی پوٹوانی سرا دگا یکے نام نبشتا بود تک ترا دگرا ندا تک منی جندے پتا دا تک تھئی پتا گوڑا پروین مرزا کاغد آیا چون سر بود تگت منی پت پوسٹ آفیسا ڈسپیچریں ہمیں دمانا منا پوسٹ آفیس سے ہما لاغرو بے پوٹے مرد حقس دیما ہت کو من بچکندت تراچ پیسر منی گندونند گوتی پتا بودتگ تئی کالج آہگو کاغدانی چارگا گو من پتے ہینڈ رائٹنگ پجا ہاورت لوگا کے اتکوں پتے کوٹی یک یک کت گوڑا ہلماریا بورز ہینڈ بیگ یا تئی بازیں کاغدی یو تئی پوٹوانی البمی منا دست کپ تئی اول سرے کاغدانی وانگا مندہ دیرہ کندت کہ یک پیر مردی ورنا یا ردیا گائیں بلے ہر دیں کہ تئی دیمے کاغدہ وانگا بوان بودتوں دلا دردے چست بود پدا تاو نبشتا کو تگت کہ وتی البمی پوٹوی دیم بدے یا یک کیمرائی فلم پوٹوی کشو دیم بدے پدا تو وتی پوٹو دیم دا تگت جاگا جاگائی تئی کاغدانی تہا اما راستی من دستا کہ مننا ہر وڑی جنک کی اگا گو راستی کاغد وانتے نہ تھا تئی واسطہ گنوک بودتگت
پدا پیتا ہمو کرندہ ہمیں نوشتہ کتک تئی ودارا چم راہاں ہاں پا یکو دوروچے واسطہ بیا پدا ہمیشہ تو منی دیما نشتگے آیا وتی دستی کسانے بیگ بوت کو البم در کت یکدار جاگیا اشتات او ہا پوٹواں چارانت او من جاگہ گشانتوں مسکت باز زیبائیں شہرے آس ہائی روڈ بلڈنگ و صفائی ہاؤ مسکت پجار ہمیشہ پدا منچ بریب کے سا آئیے پوٹوانی البم در کت ہمیں وڑا آئیے جاگہانی نشان دیان کو تگتا پدا گشتی منی پیت ہم دگا بازیا ماہری یہ پوٹوانی کشگا من ہمائیا کیمرہ و فلم داتگت ہفتگی پد من حالی دات کے فلم جاگیا کب تک گار بودتگ پدا آئیے تیلی بود کو حلوائی ڈبی در کت و ما کم کم ما کو باداما وارت 10 ششت گوشت کہ من تی پیت پروین مرزا واسطہ چیزی سوگات ہاور تک ہی بریب کے سا وتی پوٹوانی بانو کا سرکا آئیے بچکندی تو بریب کے سے سامان یک یک کو تا باز وشی سوگات پا پروین مرزا ہاور تک ہاؤ ایو کا آئیے میدانی واسطہ دگے یا سرے واسطہ پوٹے ہارگا بیال بودتگو آئیے گو زوراں کندے تو گوشت ہی سوگاتا پا دل دیا یا تی حیالا پروین مرزا حقس چو نامے وڑا دنزانی تہا بے پلگارے اگا نام ہما بوتیوں پوٹو دگے یکیے بوتینتا بلکی چو بودتگت بلے من تی پوٹو دستگت او ای سہتا ہمیں پوٹوانی بی بی منی دیمانشتگ پدا ما گپ جنا دا ہما میکین دارے کے راحت کی او ہائیا گو ہاموشیا یکدار چار رندہ دارے گردیا تر رہے تو چمے ہرس بوتا او ہما دمانا سیائیں چشمکے کے سراحت چمانے کت چی بوت من جس کت ہچ من چوشی ہرمان دلا ہارگ نلوٹی چونے ارمان مناہو بگوش گو آئیے یکدار یکبری پدا دارے گردیا تر رہے تو ما پدا جاگیا یکدار اشتا رہے تائی واتر بوگے ہرادا کدی گے منا ہماہا حال دات کہ تو یکو دو روچا گیش نانندے ہاؤ پونشی زہرا من کراچیاں رواں وہ پرم پوش مسکتا اگا کاغد من نبشتہ کو تینتا کاغدانی سرا پروین مرزا جاگہ سائمہ چودری بوتیں وہ ملتان ایئرپورٹا من ترا وشت کو تیں گڑ مرچی تو گومان ای جاگہ چونیں گپ کو تگت من ترا ہچ گشت نکنا چیا کے ہاں درائیں کاغد یک پراڑیا پمنی پولگو ورگا نبشتہ کو تگا شرکنے گپ ناز و ادا پر مہریا منی گندگے ہرمان گومن نزدیکی سوگند منی پسند کنک چریشاں تو یک کیا ہم سرپد نہ بودتگے منا ہیو کا تئی بی زبانے پوٹو دیما بودتگا بلے ہا دگا و درست دروگ بودتگا بلے ہا پوٹو ای سائمہ چودری کے دیما ہاں ای و راستہ زن تاؤ نزانے کہ جنک کی کرتا پاجامہ چیا گوراکن تو جیلا گوں بچکیا چیا نندی زانا تو سبزیں یکدار حلامتا چا ناواقفے زانا ہاں دارے گردیے 5 رندے ترگے مانہا سرپد نبے اگاہی دوستے حلامتا چی من سرپد نیا بلی چمانی زبانہ ونت کنا دیمے کتاب وانک زانا نرمی بچکندو ٹہلے چارگا چی ناسرپد نیا گوڑا پرچا نگوشے کہ تو منا دوست بے تئی پوٹوا منوتی دل داتک پتئی دیدارا مسکتا زبرداتک ملتانات کگا ہی گپا پمیشکا کنگائے کہ منا تئی پوٹو دیگ بودتگا و دگا کنگ بودتگ بلکہ ہی گپا پمیشکا گوشے پا تئی گندگا روچانی سفر گوازیں تک اننا کالجا کے تو اتکگتے منا تئی گندو نندو گپترانے وڑو پیم دوست بودتا تئی کاغدانی وانگا پد من پکریا کپتا و تئی پوٹوانی گندگا من چی رستو جتا کا بلے سائمہ میں سیادیے بن پد لچیو ٹگی نیتا ایرکنک بودتگ بلے من و گونتو لچیو ٹگی نکو تگ ہی میں دمی گندو نندی تئی کاغدا من سرپد بودتگا تو ہا گپو حبر ہیو کا کم پوٹوانی بانو کا کتگا و ہاں منو یک بی زبانے پوٹوی یا دلا دات کنے بلے ہما پوٹوے بانو کا پا نام یہ بدلیا وتی نزانے چیا بلے چیا سائمہ ای پوٹوانی بانو کا منا سالیا گیشیں کہ لوٹ گاؤں وہ ای پوٹوانی اصلی بانو کا 2 روچیں کہ منا زانت
گوڑا پریشیا منی ردی کجا میں ہچ من تی پتا گندگ لوٹا آیا ہچ نگوشتو یکدار ہما جاگہا بورت کے ما زورتگت ڈنہ آیا ٹیکسی گپ تو تچکا کوہنے بازار نیمگا شد من خاموشتوں ٹیکسیا سرو سوچ کنان ٹیکسیا کوہنے لوگے دیما وشتات زر داتا ما دوئیں تہا پترتے کسانی کمپانیا دو کوٹیا تا کہ سمیٹ کو گلا دوں تگا تا اولی کوٹیا کے ما پترتے یک روتی تحتی سر پیرزالے وقتگت کہ بے قصاص بیمارت ٹیبل سر بازیں کتاب و کاپی ہیرت پنکا نرم نرمت تر رگاہت بلے تواراہت لوگے چت ٹیارو گاڈرانگوں بستگت دو دپی آسنے الماری ہستا تو یا کوہنی پیتی کہ قبلے دفاہتے ای منی بلو کی کینسر انتی علاج 80,000 کلدار لوٹی پتے پگار 5,000 کہ 6,000 امک ماہ ہیو کا بلو کے دواو درمانا روت وہ ماں پا 2,000 زند گوازے نگائیں آئیے منی دست گپ تو دمی کوٹیا بورت دوئی کوٹی یک وڈا تا بلے اشیے سامان کم پلگار تیرا تا زانا پتے کوٹیا تے تی درائیں کاغد ہا بیگا بودتگا بلے ہنو ہما لوگا منی کباٹا ہاں آئیے دست شہارت آسنی کباٹے سرا بیگے نیمگا دست شہار داد تو تحتے سرا نیند پت آہگییں من روان بلو کے نیمگا کہ درمانیانی دیا گیا وحدیں ہاں دارت کو من ہشانی غریبی باپ تا فکر کنگاہے تو دمانیا پد ہما پوسٹ اپی سے لاگرو کٹی مرد پوترت حیران بود تو ای وحدہ ادا منی لوگا ہاو تو منا ود دا تک پروین مرزا جی حجالت بود دست سرا کوتا و تحت سرا نشت پادی جہلا لو جان کوتا منا پہل کان کہ گونتو دگا بازی کوتا بلے باور کان من چتو یو کا سائمائے کالج ہرچو ماتے دوائیانی زر طلب کوتا سال یا گیشیں کہ تی نیمگا منا ہموک ما پا وحد زر سر بودتگا ہی ماہ زر مرچی منی اکاؤنٹا جمع بودتگا بلے تو سائمہ وڑین جنک کی کہ تی جندے چوکیں ہما یہ نام داغدار کو تک ہاو من سائمہ ہوں گناہ گاروں تو ہاروچی پوسٹ اپیسا اتکگتے من پمش کا گون تو ہچنا گوشت کہ ترا سید منور شاہ مسترین بچ مظہر ہمراہت دلا گوشت تو ہگا منی لچیو ٹگیو ڈگا بازیانی حالانش بدیے ای منا قید کنائنا منی نوکری روت ہو منی لوگ برباد بیت من ہچنا گوشت منی حیال گو ایشانی غریبیو زندگی بابتاہت سائمہ پترت بلے ہچے نہ گوشت ای بابتا سائمہ ہچنا زانت من سرپدوں ابا من تی کباٹے برزے بیگے تھا شوکت پوٹو دستگاں تو کاغد ہم ونتگاں تو گو شوکتا غیر اخلاقی کارے کو تک ہی گپاں بیلیت سائمہ دل چائے لوٹیت اگا مائنڈ نہ کنے ہائیے بچکندے تو چلا شد من سائمہ پہ تسلادات کے چوبیت منا گون تو گلگ نیست وہ من دیما ہنگت کمکا کنا ہائیے روح پچ بود ما دگا بازیں گا پہ جات ہو وطی سائمہ گندگے ہا درست حال داتا بیدے جیلے گڈی گپاں سائمہ چاہ آورتاں ما سائنا ہوریا چاوارت من سائمہ بلو کے میڈیکل رپورٹ پچ گپتا ہو گوشت کہ من رائے شوہاز کنا من حجازت کو تا اور سیدھا مظہر دکانا منی وداراہت دکانے بندیا بگردہ لوگے سر بوگا من درست حال داتا تمی صبح ما پرائیویٹ کینسر اسپتالیا شتے سینئر میڈیکل افیسرہ میڈیکل رپورٹ داتا گشتی اگر 90,000 کلدار جمع کنے آئیے 6 گھنٹے تہا آپریشن کنے زر منچا مسلم کمرشل بینکا آگے وحدت در کو تگت ہما دمان 1000 جمع کتا منو مظہر گو اسپتال ایمبولینسا سائمہ لوگا شتے سائمہ کالجا شتگت ہو پتی پوسٹ اپیسا پمشکا بالوک ایمبولینسا کت لوگے دب قبلی جت یکو نیما ڈاکٹر من حال داد کہ آپریشن کامیاب بود تک گوڑا من مظہرہ گوشت منا لوگا رسین کہ من وتی روگے تیاریا کنا پدا تو پوسٹ اپیسو کالجا برو پہ تو چکا اسپتالا بر اگا منی جستش کت
بگوش 2 بجے فلائٹ کراچی شتگ و شپی مسکتا رود فوجا زود لوٹ تگ مظہر سے و نیما لوگا ہت گشتی سائمہ و پیت سک گل بودتگا بلے سائمہ تی روگا سک پریشان بودتگ کہ حال ہم ندا تگ بلے من سرپت کو تگ آیا تی مجبوری فہمی تگ چارو نیما منچا ایئرپورٹا دیگا مردمی ٹکٹ دوسری نہادا زورت و شپا ملیرا بابوے کے راحت کو و دھمی بیگائے 6 بجا مسکتا روانے پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نوشتہ گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے